ni mlongozani watukufu mdunga matangazo ya daula ortisi zinodezile ya mtekeleziani itaarifa habari yetu wa daraja ya social mwali na zinodezima daikao zjonda na uipanga hamadhumuni ya utaha ubasawa yanki baharma social mwali wani na ufanyishia msomu harma aljumba la ubahaza zila mwali maelezo mtuyanisha taarifa habari yetu ya usiku wa leo. Sukiani ya malangazo yangia harma championa ya Komoro daraja ya mwali yani na ufanyishia huno mwali harma haiba na bashasha ibelumieri ya joizi ino liyatangulia harma ino irungula klasma. Mfawangina wa itaarifa habari yetu ya usiku wa leo msomo wa ashia harma ufanya iswara faya izmali mbali wani na ufanyishia harma lijumba la ubahazazi la ishisi wa shamwali na ungongiao harma ibarnamaji ya utaha ufanya iswara faya mali minhum na ino ikusudi wade wandu wahazi wa majumba ya mali mbali ile washinde wabasawe zaidi zihazi zao halda hamidi ngerbo ingwa maelezo na rienshi mapicha ya Mohamed Lamine. Des idara mbali zaishisi wa minhum warumishwa hazi wa ezi bank mtangala mvauno nena wangina do warenga fufu harmo msomo uno madhumuni do tianziani barnamaji ya utangisa mali harmo ujimlifu wa imasiwa ya Komor bewa jau na uhedza ujui namna ya umtangio mapesa haibo ikao huno Komor washashi wa bua konti ndongo ikao kaisi wenehano na jema na imadhama na washulhanao na mvauno hawakati ikao ngeregeza unyuma izahazi zao haizo ili sandukulama la Komor nena serikali ya Komor waono afdhalu wa tienziani msomo uno hauta hausomesa izi idara mbali zino ili wajue waeleze wa karibuni mwao wanzani wao umuhimu wa konti banki nena inamna ya urumia imapesa misomo inu kama ndongozi njizoni si wao yabo si wao henamna ya ladhimu udoi hamba hendu akabana swa Komor suji hansi sujini kafikira nyindoja kanga mlibwa alshihi yabonsina ujuani hatamba hendu shandu tukanzerenga zerumi donc msomono gujuja wonska baisha ngolibwa majana matano shanga bwe namna njema ya ukaya majana matano ila ngujwa wirumia udiu yehembawi weshele maudu sana ikaya utoka ujiliwani ndongoza saa ngabo msomo ya bili auonisa heli wanadamu wenshuha baha ukaya zanungazi sahilishiha shanga namna za nyumeni za urumia telefoni ya ukaya ngujwa hena baha nujoka hanza ukana pesa aho kanga harmo telefoni yao uyarumie hausahilisha hauharaka ili wewe utitambi de ujua ya uka ubasa uwa umva wa uswarifu mapesa haufanya namna ya utangisa mali huno Komor nge muhimu haizo ijokanje mana hekaka kula mru akorenga ishabahashino ili hauta haubasa uwa umva wa uswarifu mapesa harmo ujimlifu wa imasiwa haungia harma umva wa isuiha lijumba la zihiro la umoji wa ndondoni harma lijira la mlejele lene na urengelezwa banorizirongo wao na iwakazi wa lijira lino kami lingwa lindao de mtamio kirasmi ile washinde wapare zihiro la lazimu monibu amira virili so alalino ngeribombo ingi wa maelezo. Rangu halilika hariwa halinziro lijumba la zihiro la ndondoni harwa lijera la mlejele lende na urengelezwa na wilo ngelitari la uja utamilu atihale wao lijumba la zihiro lino ngelinei nafasi la ushinda lilahiki nina ujibu imahutajio ya unono usoni mwe wawade litore wa mapesa na UNFPA ile lishinde lijina zihiro jema nina ujibu imashartu ya jumba la zihiro harwa imiva ionzi imbwa naye imadhomana wa isuiha de urengeleza majumba ya mazihiro nena uyatiazana ile ya shinde ya rengidoma na iwarania wakati wa mahutajio ibaki de ujua na hika ushashi wa matwabi buharwa bandu za majumba ya zihiro itoshinda ujibu imadhumuni ya lizihiro minhumu de uzima hatui izinyafati za imani na imwana uzima hatui inderema au isida
harmon vade uno waisuya ujadidisha maarifa ya wanduwa hazi wa majumba ya ziro mbalimbali ya isosha mwali diza kabauni harmon msomo wa sukundaru wa handisa infumuraru harmwali jumba la idara ya suya ya mwali imadhumun deuta hawashinde wafanya iswarafa hususwani harmon upande unaurungulwa logistika tijara swali hingerbo ingwa maelezo na rinshi mapicha ya Chan Mohamed Lamini. Unumsomo ikao utanganya wandu wako ushuli hano unono wahili majumba ya unono yahili siwa la mwali hautilwa nziani ne wizara ya unono hou wasto wahe idara ya bavu ya unono umsomo unu ufanyishiha hou saidizi wa mali wahe UNICEF na umoja wa dunia wahe machanchu dojua ukaya umuhimu waho msomo unu dojadidisha maarifa wanrikao waurumishiha harmwa barnamaji ya machancho ili wafanye hazi njema uhusu ya machancho heze daraja zonti namna ya uruhusu ile besheuku ula heze sindanu lijue uhanyisa ze dozi walonizo harmwa haini besheu ndongo ikao ngaijo sababisha mbwasidoka machancho ya joupuza ahabu ya kainu namna ya ushinda wadorambushia na kabula sheidadi shahe machancho shabaki inde mana ikao ye mafundi wakausomesa umsomo unu watsaha wanrika odu wakausomesewa warumie izo wasoma ili ujibu mahutajio ya wanrikao duatianziani omsomo unu wantu wasila wa harne zikaratasi wantu wangi harne internet zikaratasi zikambane wantu korumie zimashini wantu watoa izintu wazibeleho bantu walazimu zondorumilwa wabeleshezewa sinatija zazilo warumia leo warahimo tsaharto mitwa mfano ngazija ujenzuani ruwa ibahati mafulani dialodha mana mwali babo mtalo kama direction ya mweli kabla rasemi taikaja nasi jua kama mansibeshi jua mitwai nilindrao ni andad fulani ibahati ya bili ilo mrunu alo mwali ilo kama ni didhamana alo mwali lazimani afanyil swarafa izilaptali zabaki warumishi 14 wahesuha duarenga funvu harmwa umsomo unu dojua ukaya unu msomo ikao wisofanyishiha harmwa emasiwa yangazija na nzuani ili hauta ubasa wa imatsunga harma ujimlifu wa ishisi wa shamwali barnamaji ya PDC ngwafikiria watezi nkabwa mbonzi ya mara angina ili hauta imatsunga yanu yandi na ufanyishia harma ujimlifu wa izi CR2 mbali vanorizirongo ustaamu ika walio nazo deuka ukakasina kuvezu biwajao na melangeur haizongwa hira ukakula mndu ajushinda awasaidi ili hauta ubasa wa umva wa imatsunga hunu mwali na rinshi maelezo mmoja na moja mingoni muimadhamana vuka kuvezi zakavano normalement ngezvavo bingi zimenyeha donc il y a les appuis de projets tels que le projet PIDC ça c'est le fonds de la Banque mondiale ikaomba wajafanye appui au sein des CR2 donc on a déjà appuyé hamai kadrio ya ukamba normalement wandu wasahilishi dans le cadre ya production dans le cadre ya aviculture babo wanu wajao wa renouveler effectivement les activités comme bazaka au sein ya direction mahaono babo lancer un appel d'offres effectivement ya ujo fanya ya ujo nunua des matériaux zije abano donc produire au sahilisha surtout ma producteur et babo j'ai pris cette occasion ya identifier mana effectivement ngomono crise comme yarema au sein ya shisiwa harmai cadre ya shahula donc ya recensé kakula producteur banda is appuyer projet ikamba gouvernement tu kalala ya ufikiri surtout les jeunes de s'intégrer là-dessus harmai domaine baba bo ami wajao tsanso essence na uzunguha surtout amzungu di majoni kaomba wafanya abandon ya hizi likoli zao dinsahau waji approprier maana sitanabahati fanya calculi ya ukane hekango na nkuhunsano surtout les races améliorées na iyo tsoshinde hube maisha kakula suku nkuhuzongeza yao majuai matano maana zonku hunsano na makoko imaili
ngezushinda uzuva maisha. Haongeharima upande wa hifadhi ya maraia wa Komoro minhumwa mwali izi ajali za mabarini kasilisha ufanyishi hababu na babo huno mwali na zinolaukana imadhamana wa umvauno wati ya zinkabwa mbonzi ili au taha maraia wa kiharima hifadhi ama wengi ni mwengi wa bingaji magari motobi wajaona zangina kawasishinda wastehi sharia nshaparini na nina udunga moja mengoni mwa imadhamana walsu alalino arbe wengi wa mailitu. Mwisho sura mwali rangu umwaha wa 2022 ataundaba hainu rishinde jari pari sokana ze accident za afensha mwali zibunguza hali siswafi haukana ripari sokana ze accident ko ro recenser on des accidents corporels les accidents mortels ukana tabasa les accidents mortels ripari sana zo accident dima bas rangu mwaha wandisa ataundaba hainu yo accident dima ko jiri umwa wa janvier ya husu ze accident corporels Rijari para kazi accident corporel wajira accident 22 atondra bahin. Ez accident zino ezinje malazi kozi hazuno accident ko tsujire hunu capital shazino accident ko zijireo harmo ngio banko por hor agglomération yani damwe jikona katuji jitrouver harunu capitali. Vu et situation raziona renge mesurer ndrao. Ukane mesurer handane rifanya sensibilisation harmo étendu kamili ya chez social mwali surtout harmoize région kana ils di ukone accident kana ngezfanyishi hao exemple hama de région ya Jandone ya Mlejele ukana renforcer surtout ma gendarme hatu renderone on ma préfet ma maire na ma chef de village surtout ne ma jeune ro sensibiliser les accidents la fune muhimu swafi uporte ze casque remru ya balo moto nemru ya pasho ula moto ezabilise na surtout rahaze likole ze jabua revire à mes établissements renderone wanuma chef d'établissement ukana ro sensibiliser ukana randi et entrée hata yani randi entrée ya hona zioni hata humla hona zioni renforcer ma gendarme armez likoli woshine wa virili wana wanu watijire problem wa mabarini yao. Haongeharima umva wa sport kabla ya ukazakifu itaarifa habari ya tu banda ya sukune za malangazo ikao yangia harma ya championa ya Komoro daraja ya mwali ibe lumiere ya Joaisi ya tangulia harma ya championa ikao ihandisa itarehe 10 harma hawa ya amani na usalama harma ujimlifu waizuanza za boli za mwali stawi ya Zakaria na Chan Mohamed Lamine wakahadhiri. Isukianne ya malangazo ya boli ya championa ya zi ekipe za première division iendele ya hanamna ya lazimu. Harmo mwiso wa mfumuno, Uragan Club ya Mbwangoma wasika na Naibel Lumiere ya Joaizi, harma ishonza shabodi sha Joaizi. Na lidangazo lino, likaza kifu hagoli moja hakabu hafaida ya Bel Lumiere. Usiku unono, Mbate Club washindi ishihuzia nyimashi wa bimoja hakabu. Upande wa Etoile du Centre ya Salamani, wane na usikana na ifomboni club ya Fomboni o Salamani. Langazo la bolilino, likaza kifu hakabu, wala baishani waparaza baha zonti za utia mabi. Umkadu kifu wa usikuno, Sileksi ya Miruguni washindi espoir ya nyimashi wa magoli maili hakabu. Atampaka dibano rizurungwao, Ibe Lumiere ya Joaizi dualio wahanda harnu kutua 10. Alhamdulillah wendata upara basa eno ngershukuria Mwenyezi Mungu maana kabsi tambunzi roti ale ba ngerjua omba bolilo dangazo la ushindana wakatondwa langazao kula mundu waivenza ashinde vokabla wana tambu atiti kipu ya Belumiere ya Mjao ezidi ya tangulia wana 10 points waodu watangulia harmai classement wadungwa na Mbate klubu ikaongwa na 8 points. De même que Fomboni ngena 8 points bengwa walata na différence de but ba Mbate dalo wabili Fomboni alio wararu ulawana na zisuku ndaru zabaki ibaki diujua Ibe Lumiere watushina wabaki wahanda hawakatirjua yauka adunga na Mbate Club hanoktoa 8 zino zije highway kao ashinda marambili atuanapata marambili kiyume na Ibe Lumiere ikao wapara ushinzi marandaru rangweli dangazo la bolilino la handisa zatanabahilwa deo kaizi ekipe zino zehe ya nyumeni première division de warenga ilibanza la mwando.
Wangalizi kabla ya ukaza kifu kabisa itaarifa habari ya tundi mnani zani zimada za kazanda na uipanga. Hamadhumuni ya utsaha ubasa wa zaidi unza wa yankiba harmo iswa shamali weni na ufanyishi ya msomo ikau ufanyishi ya harmali jumba la ubahaza zila mwali. Mweshima ilizo zaidi harma taarifa habari ya tu. Isukiane ingia wa harmwa imalangadzo ya boli hususani harmwa upande wa championa ya Komora daraja mwali yani na ufanyishia harmwa hawa ya amani na usalama. Haba na wangalizi wa tukufu dena na ukaza kifu kabisa itaarifa habari ya tungere mshuriani bitabar na majinjema moja na radio na television Taifa na bosheleani maraba marangina yumoshi na maketi marstamilia.